Dame i gospodo, došao je upravo trenutak koji smo svi s nestrpljenjem očekivali i vreme je da proglasimo pobednike. Pozvaću gospođu Jelenu Lukić da izađe na scenu. Podsjetit ću vas da je Fondacija Ale Kavčić tokom septembra otvorila priliku da građani Srbije sami glasaju za najpopularnijeg nastavnika na osnovu pristupa u edukaciji među 8 polufinalista koje je stručni žiri izabrao u procesu odabira najboljih. Glasanje je bilo preko sajta prosvetitelj.rs do 30. septembra. Svi su glasovi sabrani, žiri je verifikovao. Pozivam sada Ivanu Kovačević, članicu žirija konkursa Prosvetitelji i ambasadorku Global Teacher Prize-a, da Jeleni Lukić preda kovertu sa imenom kandidata koji je osvojio najviše glasova publike. Dobroveče. Dragi prijatelji obrazovanja i prijatelji nagrade Prosvetitelj, posebna mi je čast pripala danas da vas pozdravim u ime svih ljudi koji stoje iza ove nagrade. I moram samo da se osvrnem, možda nije po scenariju, ali na ove predivne ljude ovde, deo njih smo videli u filmovima i emocija koju su u meni lično izazvali dok smo snimali ove filmove, zahvaljujući i kreativnom studiju Cepter, gospodina Gorana Aleksića, kome ovom prilikom također zahvaljujemo. Mislim da smo se svi zaljubili u njihove lične i profesionalne priče. Hvala puno. A sada trenutak koji svi željno iščekujemo, da saznamo ko je pobednik publike, po glasovima publike. To je Danka Kovačević, profesorka engleskog jezika i književnosti iz Užičke gimnazije. Zamolila bih Danku da nam se pridruži ovde, a uz nju i njena koleginica, došla koleginica? Njena koleginica Dobrina Pejović, profesorka francuskog jezika iz Užičke gimnazije. I time će Užička gimnazija dobiti zvanje svetionika obrazovanja. Molimo aplauz.